Akawathatha abasebandleni ngathi seliphumelele, kodwa bathatha abasebandleni ngathi alisenatho. Uthe ngambonisa kuthiwa babeshumayela otata uNgidi kwenzeka 1 no 2 no 3, kodwa bathatha abantwana bakaThixo athi kule ndawo kwakhona icebo lami, ngoba icebo likaThixo lingatshintshi. Athi phikiki kanifuna inhliziyo yakho nokujonge uba yintoni esenhliziyweni yakho, anandaba nesifundo, kodwa ngihlola inhliziyo yakho. Ungavuna amasibe ugcwalise ubale yonke igugu lethu uyiphathe, kodwa uthixo ayifunayo ufuna inhliziyo enentobeko kaThixo, inhliziyo engawulwa moya oyingcwele, hayi inhliziyo engawulwa zinhlanuko zehlabathi.